o le tataloa ia maua le tatou failumena lala foi lea vai mo tolu ta pena le tatou sui falealili muamua makua isaili e upu sama se mango kaukai se poko fili le kai se e anga faa ai a kare manga ngai ongi upu ia makua i sama se mango fili se kaukai se poko sa ili le kai se anga faa mai o ai e momolia kako upenga le kai o i ngā e kaunga oko whako whala inga a ole tau te whia a onore tātou taimi le i a taua ma anai o te whia tu lafa se i o tau whisiringia wa o te vai atua o le o vai tua sa o le pātu o le whatataloa ngā limoni ai wo vai atu mo le to yo so limoni pe wa kalia i limoni ka ko fokua nga fo ie mo le ko yo so yanga kama fo ie lang kama le nga pa ulong ko fai au ia male homeless le e la fila fisolo ni usila purut au te fat ala o pe wo fa nga wa kalia e ki rola wa ia limo e va sinzle ato ali fatua e ti vole fa so mai le episode wala o va pe sia ka filipino me lo fa so mer kamaro o iwo lo ai o la talia limoni o fotuanga mua kalia limoni wa ili sa por kala men fa yer melia a fiure su el fa maungi ngi mea ma a mi sari tenvan ia mai lo la e fa ngi kau ko nga e fo ile ngi kau ki nga e fa uma e ile e ke man ko ai lo fa si por kala me ka por kala men fa ile fa skara nga e ile vale a to wa ai sau mo le video ko ingo fi fa kau ko nga ia are foi la wa no le dei ka fa ya ku fo il meo le oso le mo le meo o media le ka homeless ele o le skala ni psila ele ko nge se la fo nga se me ka podcast ia mare oso o le mo le mor ka nga pa ure ka le sia o mo o ko ya ru kinki o lo o le la o mo nge ka fa ya ale la wa nga wa ka dia le oso ya to si tupua wa le oso ingasi iskama pis fa finge vo ile o lo nga la utan o a mea ia ua koe au mai li mongi runga ianga whakarakara moa ngā whamolmuli. Wa o leo koe mailanga longa whinga ngalo fo lele ele sa o whai unga le o whamsingonga le ngā sao mai e ko onga fo le ko ongo ia lenga le conspiracy case o le mangaku o limongi o le case lea o le kaupulpulenga ai ua whai le whamsingonga o whamsingonga o hit and run i longa ko unga le ua loko ko whauruelanga langkangi o ngā whapea ele sa o esen melenga whai unga esen melenga ngā mga oi ia makori e fwoi o kangi a limongi sa whau ia kui leo o leo leng whau ia kui langkangi ia o kele loinga la ua o pauli me fwoi leo ua penga me fwoi leo ua maga ia longa o mainga i le il fonga le fai fasa lau leo pe ka folinga mai wa mafai onga ku mai se awala e mangingo malam awa sa oi i fonga le ya le vanga le fa mo o mo kwa ngumia e fa ngumia ka ya ngumia fesil ko le malam ai o le lau mangingo mai i le finga ngar wa manga ko e ko fa ulang kangi onga o le mai ka wako malisi me fa pe mai o kangi nga fai o nga or ko inga fo le fa pe o ia nga ba ai kingo yai ia sam mo le welcome kikila ya o wa nga fe interview sam a mai ka wako la interview a siaka ele ia se kara sam fa pe o ba ai nga nga lo sam o ia le mia e ma ku pa a foi e moni la so no nga o va vai tu mo sen me tangata kilipi le la vai la tato iai le la o fia o so mai ngei le kai bini ngei ko fai mele le o fai ko sa un ngor programa fam kala vai tato iai o me ma li lo te fato e fi wei ka mai ka wali atawa o la na te talia le leita fautuanga vai e uia i le whaafewheke inga lai musu e wa aile aku ua ka mo whai ko e fo i mai ata ua to e fo i mai ata ua si o kaka ngofi whakarango a le ua koe arui fo i a matantau whamatantala mai a uwa ai atu iana mei whai e ata ua
e fa pe umar mo me ore io o ta rongo fu ile le inga vi ai ka ka ro fa si so ro ia ka ka le ka mo fa kingi la kap king o lo wingo la tala e le ai lava ma sota manu tali tonu ina o nei mea kusa o le a fa ke le inga ma fa a ruarua i luma ma salo mianga o ngaia o nga o le sau fai mai ngai mea mana tua mai e ma fuanga ngau e ku upere keisi i le conspiracy e musu e su e sa o le hit and run o le kalinga o le o fuera kama o siampingi me ka ur pepero por kiki leanga o le mea lala le musu ai e musu ke le e lo ke saoa hit and run e musu le ai le mongi ele o se hit and run le nga fa ia fa le hit and run ele iwa kua mori mau ele iwa kua umaka mai kia ngau mai leo fa ila ko fa karangoanga pa fa na ele mele le ngo musu ko ke karangoa fa ala wa kele maka upure le nga e mau ai oi ele e su ero le hit and run o le si au fa ia vale le ke ru fa ia va fa kasi wa kau ko so e su ero le hit and run wa kau ko so ko kamanga le nga o ia le si le fa mai wa uma ko su e nga ma leo e ele si sam sa e ele si sam sa but o le lai le fa nga so ro e le ia vakua ka mai ki nga pa ki le nga la ko mo ma winga nga ye tu au e le ia vakua mo ma ka mai ki nga e le ai nga o ko le ai nga o ko vai nga ia le ko puri me pa wa nga ko ka manga le nga ko kuroa ma fa ka o ko mai o ke si ia ko mo ma ai le se me o ke popole mai le siro makua a wete popole a wete rotu tele e oi a olau mele ke sau fai e ke kau mawhai e ke sau e koe wha sufi ma e wha makasala mo ma e ka ngā wha makarakala wa too late LIMOGI or karange asia kamar tau te ia e waku ia oi wa too late wa kuwai le ngā mea wa expire le ngā mea ka penga mai au mau e ke saungi mai suesu e ngor hit and run pawa ngā awa ke koe harufu e koe ave conspiracy ua uma ona fai i ai le ruling ale whaamasingo a fai lai ke fia waranga i anga fasilenga i whamai a fai or kou mauro sa ilo rami o kou o maila lea la ua fai ak o lea ua uma nga fai le test o le conspiracy o lea ua sau le ruling e le whaamaongia so don't you worry ka ko wona test le si piko le vai test le hit and run a fai o fa mau ni le ke fia kau kala o ke worry ko appealing o nga mea awa leanga o le delaying tactic le mea ngai ke fai ya you are trying to delay ai e kami mai ke manga e fai se rua fa kau konga ngau sia ma le fionga le pandemia ai ava ko i malo fifia e fa fifia nga ava ko lo fifia o fa kau ko o lo fifia o conflict of interest of oile to fai atu ile atawa o le matua vasia o yuko inga mafau ngai sau marka malea monia o fese me ke sau ke manga ke fakau ko ai mai lo fai au of course o le alango lango lo fai au ya o wala ngo o langa mamoi of course I believe lo fai au ya o wala ngo o ngai ko kongi fu wa i mai ko kongi ka ulanga ma yo of course e ma e ke sau ke fia fakau ko ai ke sau ma mai le kanga ka ke so kanga i ke kau e sao ma justify por nga ko ingamia e le ma faina avatua e le tua ni mafau nga le ia oi e le anga na o parlafu a me ke sau fai para nga kala ile ko inga lobo mai o mai kaule le ia sa nga LIMOGI foi le langa ilanga fasa longa le sa po longo lua al patu e langa sa nga be le ka mo ku fa pe o le wa umma le case le hit and run a le la li lola conspiracy langa lenga mai ka wa ko le memo mo lenga fai o le hit and run o le mo kwa o ke le lopo po i sio fa ko inga ia le uso wa langa e lenga ka nga fisika mai o ang fam kalanga a mo kwa le ka le fenga ia o ke le lopo i se lo ia fainga em fai o ka dia inga le ko inga kangi fa penge o le umo se fam singonga a sa ko kangi me o mo fai ai e ka mo mo ka pure fa pe o mo hit and run e penga sa wa siaka
Ele foi ele hit and run. Le vanga sa ngol le palmia. Olo fa nga solo le lei ia le mka upule. Ia masalo yo ko usin kai. Ia on ka ko fa baile ia e folding ba ele uma. La le pule ele uma ele foi ele case le hit and run. O le case of conspiracy le nga mo ka pule nga folle le ko ingo e ngala berkam. Ele bo mo fai. Le tawa. E mana tua mai wo lave fa. Kusa mana tua mai kusa afa yo le wosa nei fai mai wo umar hit and run. Ale le fai conspiracy. Ale na mai mo umar la langi masa mo ato or conspiracy le na fai. Ale le fai hit and run. Kusa wo man ko ilo ngai ali kara I fo yo la sofi. Ulo wo ka wale. Wa lu le aso o matua nga la fia ya fia kuro. E le vanga fia ku ai vela mai mar kare pua le ma ai ora kale ai fe pua e aso tu lo mar me ai rumo ngai ka makala ia la sofite ban to vole se ma to lo tu le ele te usa mi pua e va ia ku le mo ti ore kare pua wa makua fio ki fia ai mo ngi mai ya nga uma nga ka kalo halu mo re ai wa makua ia ai ya na mai ana ai fa mai ya fa fe tai tele le to ai ngar fai kar mamoi usanga mako ai mare moki ngor kar pua ai nga uma wa fa fe kai ba foi na lai ro la ro le ai nga o le bo se wa ai le bo di o mai ai fa fe kai le ngare le oka se mangungi se salo ni karma moi usa wala ya mas se ngor bele usa wai ngedi mo la ola se makira kila sa sala or conspiracy lenga ko ke si sa mo ai le usa fai bele life mo umane hiten ran nga mo kwa le fia ya la foi fa me le ficus fulo mo mau le mo fa ya o mai nga le mo mau le fas ya e ficus mo mau so le mo kwa le nga fa ya mo mau ya ba le ka ko lo mai le ka ko foi ko ya le mo ka ko fa fa singo ka pa ngo so le mo kwa mo ngol ke mi ga ba ko mo mau ya ke lo pe kalia fam singonga ngi ko nga kangi pe a lo pura ko ile hiten ran le e ser case nga la fa solo mo case nga salo la pe lo ngo fiku mo fa solo nga la yer kai min o ngi mea o le wa makira kila le la lawe e case o pepe lo le si o nga ringa komisinga mua o yo corrupt ya laule Lare isa fixa kai la foi ka uma le fixa kai ko so fengi me wo uma nga fai ke isi fala nginga on kamaya i ka ko hite i ka ko foi conspiracy are usa fo mai ia mo le la mai ani terma ia lenga ia ore si me fa mai wo mo so ia mama wakilia ia kidia le kidia ore le foi fam singo Ore si mea ria siaka o ke le no problem ka wai ia ko lupe la mkanga orang fam kalanga fa pe menga maka mai ko lupe ke fai wa kia ngai ia ko lupe la mkanga orang fam kalanga fa pe menga maka mai ko lupe ke fai wa kia ngai Ole a fai lo te fai atu le wa ua sanga solo tulo ia fa uma mai ele atu uri nata la mana ia pala ga opu mo afita lenga fo ia fai anganga le atu no o mo ngana tu so le mena o tu ua sanga solo wa le longa le mo ia arme foi latlia le mo ta ele pisi e pisi a koi fua marisi kanga kama susu o koi fua marisi kanga kala ele o ka ele o le mea tonu na tu fa tu saina le mele o sa nei fai ayatea ai se mea ke kango fa maonia ke wai ya LIMOGI e mo mia no foi fa maonia lau ta vale ma lau lenkusa e mo mia no ruo mai ma Samuel o Samuel le ki witness a oi ta tia ia la ia tia tu lowa
ka kia ia la ya kia ole mo ma wa sa mo le po le hit and run ai le a kaua le a taua ma nai ole mo mau le wa sili o nga vanga ye lo lo si de nga va fa pe nga nga ole mo mau le o sili nga vanga ye lo ka loko e fia mo o mi ai la se fa ka konga po se fa ka nga fa ka si sem ma le li le limogi ole taimina lu e sa mo lu fa le limon yeah le ngo i o le details manga kua va ve au le mo ba wisa mo le hit and run ele i mangingo ngi fo ringo se ri mo ngi se kala sa mo ele i mangingo nga o le Land Cruiser ma le upo tau nga a o le mangingo la e nga ua waku malanga ke le fongi le nga pu e ai le aka ai fa ifo i ka sofa ya ile mi sua o le ka vale limongi malu ai loa ya do yuta o ingala le ale ya tole o te fai tuai o i le makua i furi sa i ai lo loko e a fu ai no fai e ka kaua makua testa mo le maule ai te minga o ia e ka kaua ko e o leo ai va ai nei murder trial ma me fu ngai e ko e o leo a ver ka ka le witness e ko e fa sa vali le dei Fasa vali le melenga ko e fa makala in details and that's my challenge of a forma mai le fionga le pan mi o yo for mingi ska le fai ko e avaku samwe e ko e fasa vali le e repeat le mele la ngai le pati le lang mo not the night or the morning a le so le ngat ile fale o limongi e mo o mia le ko e fa ave le walking through le po fe foi kongu le mele ngala kuai ai sau de ka vale e a por ka vale e por ele ko fe ka wi e fa mai e ofu fa fo mai o le kenge markama ai fa mo le kali o limong ka nga avisa mo ro ko e fa sa vale le lunga e fa si kepu wa le e sau e lua fa si kepu ke kene o fa no limong lai sau sa mo e mo fa ngo e ka uri avere ko le fa sa o ngor menga le wo yo ya ko sa o vai fa ro limong e fa penga e te tauna toi avele leia e whasawari ma avele lunga le mele ngā laku ai ai oso Amerika ngā kamaronga leo e furufurua le whakawhaka walking through avele ai sa mueru e whaasingo sa o le poku le ngau i marimunga maati ma vai ka ko i langa le ke karangoa ko fo i ngai ko mai o ngā mea whapenga o le vanga i official corrections o leo ke whai aku teiki langa nufa mai sa mueru ngā ko Amerika ngā kalea sau la karangoa ma fai aku pe ngai ka ua i se siri me lea pala o ngā horo la ia pia ngai I think ngai ka ua i ngā horo la ia leo i fai lau la ngai e ura sa mweru e kui limo e ma ngai ala le koe take him le witness take him through le fale lea ave sa oa ave kongo le poku wai ma fai o i ngala e mo wai le ova Mary o i ngā kongo ka kaunga ave le mela na le te fai atu limongi aua e ke popole aua e ke roko kele ele iyo or kai mi e su e me ka or hit and run e su e roa or ko inga maanga le karangoa i karasa o le maanga le rama kua fuli lunga fe ala uka vale fe fara insingia le ale Jesse's nampa ai se a ufa ka fa se e le piko le wala le nga kupole e skengi o le meanga ka or su e ngor hit and run ai le i fai a whakasi se ngā mea me lenga whaingi. Pa wana me lenga whaingi, ngā ole la unga ku ngoro vai, ngā lenga la upu whaila ko mori ba. O se koe fisosongi ngā inga ia whaamangi ngor whaafonga mai le tunu. Ia wengi whaavare aka ko i video re ri ile rera au so ko whai mi whapea. Ai wanda po a fisilia kanga kalea, le o loke fia whai. Ai wanda po le hale pointa oi le media le fa mo es tosi tupua ola ofisili ole what is le mer mara tosi ya ole ala nga what is ole ale point o nga meia o nga kango ko fa leo mai ku so la kango mai langa media e fai mai ai runga e fa ngongo ali mongi o is he asking some valuable questions e meia ole ale point o nga fa karango I think lo mai kau aku mga mieli mongi se mida lele. Se mida feo lolo.
no o le winga na te fai atu ai awa a fai o le mo ko ya no ka ngoi fa karangori mo ngi no am just okay o au ka na finga kense okay le ma sangi foi se tosi a lo winga o ka lo ka ngo familia a fai o langa purpose e ka ngola ko la langa e isanga way of interviewing ma nga ya ka ngoi ha e fai hard questions ai a fai nga nga va ko langa media foi le pei pe ka fa sa ngoi dunga fa ngo ya li mo ngi ya ke okay lo like le ku e u ya fa pa para la pa o foi o pulo kumare manga skeli fa homeless nga wala ku ngai New Zealand ya okay ro e kele ku ni e kele ku ni followers a pulo ku ngai lole ana ngai lole ole ani ko mermaid me mara o mer e nga mermara eu quero me ka masang e anai le mermara a o ko se fia nai nga